Hagajingla kai FIFA World Cup Under 17 round of 32 happenga USA Persia eka Morocco haba phai shangna ga jingla kai baro artli ken hun kia khai ta marshigul hadu bukut ga khandai feminine badai ha penalty shootout ki samla yale kai ka Morocco kilala ban prelim ya ki samla yale kai ka USA ta saulalai Hagajingla kai haprenga Canada Persia eka Ireland hagane ga jingla kai baro artli ken hun kia khai ta marshigul hadu bukut ga khandai feminine badai ka penalty shootout ka balakan jat marsh pheungon ka Ireland kalala ban prelim ya ka Canada da khandai la phra Hagajingla kai haprenga Switzerland Persia eka Egypt aba phai shegna ga jingla kai ka Switzerland kala khur ka nam job hadin bakalala ban prelim ya ka Egypt da laila ka wei Hagajingla kai haprenga France Persia eka Colombia hagne jingla kai ka France kala khur ka nam job hadin bagalala ban prelim ya ka Colombia da Ireland Hagajingla kai haprenga Portugal Persia eka Belgium aba phai shegna ga jingla kai ka Portugal kala khur ka nam job hadin bagalala ban prelim ya ka Belgium da Ireland ka wei Hagajingla kai haprenga Brazil Persia eka Paraguay hagane ga jingla kai baro artli ki ken hun kia khai khlemla khi jar hadu bokor ga khandai feminine wala ga Brazil ka yele kai tang shi pheungon nadu ka minute ka bafra hadin ga jingai or kat player jongka badai ka penalty shootout ka Brazil ka lala ban prelim ya ka Paraguay da san la sau Hagawai par ga jingla kai haprenga Argentina Persia eka Mexico aba phai shegna ga jingla kai baro artli ken hun kia khai tamar argul hadu bukor ka khandai feminine badai hak penalty shootout ka Mexico kalala ban prelim ya ka Argentina da san la sau